idafite Prosper ikaba idafite Muvunyi ikaba idafite Gacinya ikaba idafite amubonye muze ngufuci bamubonye mu ikote ryiza tangaza bahereza amakuru prime amen usanga prime ahantu muze ingufari nimukandushe twagiye kuri prime kwa Kigali ndaye nyena ngufasha ntabwo mfasha ninjye yatanga ndi na accountant kabisa wasiriana agiye gutanga prime 10 na bitanu ayo nayande Akayezu Damasco Aruno muhicyami 15 nayande Kanuma Pascal munyezamu yampaye nkubana kumuhaye bitanu mwana kumuhaye bitanu ndashaka kureba ya kwikabisa Eliasa Rucogoza 20 ven okwi arabona ngahe ufite impungenge 10 nayande Prince Rudasingwa atatu mwana w'iki cyane kujya mu basimura kumuhaye 10 no kuri bench tutangiye guhemba amayi nka Fabregas umutoza Shabani Shabani maye bitanu ariko oya umutoza wa process ninjuri gutanga uyu ni wari gutanga ninjuri gutanga ariko nako tuma turakubaza ndi umukire mushya wa AS uyu ni umukire umukire AS Kigali njyewe ndi umuntu wunganira Fabrice Aruna na okwi barabona ngahe baba mzazi akamuka undi wasoka okwi na Haruna banzu bari ndaje umunota umwe tuyahinde sigaranye make okwi na hari okwi hari Haruna Chabarara nago yakina hari Haruna umuntu wakina nibagiwe baba muzazi wahoze ari kapiteni w'ikipe ya AS Kigali nibagiwe iyo bivuze oze ariko aya mafaranga yose nubundi nkahita nyahereza kapiteni wabo Haruna niyo zimaka y'abasaranganya akayabaha cyangwa aze kubagenera yashaka ubu prime y'agayose yose iyi ni prime y'ibihumbi 150 nari nabageneye 150 munyemerere rero ngiye kubaha amafaranga y'abo bakinnyi ba AS Kigali ariko baza utangariza aperi nta kintu cyo kwibwira ubu ngubu ngewe ndi ku mwanya wa mbere nzajya niganiriza amafaranga menshi hari ikintu kimwe nshaka kubabwira inshuti zanjye ndi gushishikariza n'andi makipe kugira ngo abayivugira bajye banabishyura hari abo tudaheruka kubona bakennye urugero bashoya yabo yose bagurisha imirima y'iwabo ngo bazi bavugira amakipe urugero tangaza naga hanze bagurisha amazu y'iwabo bashoye yose yarashize ndisanga ngomba gutangaza njyenyine ndisanga ngomba kuvugira ikipe ngenyine baje mu bintu badashoboye abantu mwazanye byagenze abantu watangiye kuvugira ikipe mwatangiranye umujyo watangiye kuvugira ikipe nsigaye mfite inshingano zo kuyivugira watangiye kuvugira ikipe nsigaye mfite inshingano zo kuyivugira ubu uri umuvugizi wa Rayon oya ibyo bintu byumviye neza mfite inshingano zo kuyivugira nge ndi umunwa w'ikipe ibindi bisigaye byo by'umuvugizi byo bifite abandi babikora nge ndi umunwa w'ikipe kwa gatanu tukinnye kwa gatanu wateze match ukajya ku mwanya wa mbere ko aribyo byatumye ikipe Rayon Sport itangira igenda gake berase ubwo ubwe intsinzi ari yizeye nukuvuga ngo ikibazo cyatubayeho gikomeye twebwe twagiye gukina n'ubundi turi ku mwanya wa mbere turaharanira iki ko n'ubundi turi ku mwanya wa mbere twabuze umuntu n'umushobora kuza ngo abyige udukuro byibuze rimwe aho niho hantu twe twarateguye umupango wacu ari ahantu utari muragera nko ku mugoroba twifuzaga ko APR itsinda igatsinda mu nzira iyo ari yo yose kugira ngo twapurayinge systeme nshya Robertinho yagiye kwiga mu kwezi kwa mbere hari ibintu akibitse mu bubiko yabuze uko akoresha bizagenda neza ariko se wambaye jezi ya Abedi kuki wahisemo kwambara Abedi yatsinze igitego kiwe cya mbere muri shampiyona twamuguza amafaranga make yasinye amezi 6 gusa arabura igitego kimwe mwanganye n'umwataka wa miliyoni 8 mwataka mbere uri gukabya cyane nta mwataka kuri mu Rwanda ufite waguzwe miliyoni 160 uwo ni umukinnyi uhembwa ibihumbi 8 ku mugoroba namuhaye na prime ubwo ku mafaranga ahembwa hiyongereho n'ibihumbi 25 narayimuhaye ariko se muvuge ninde Watara ubu ibitego byo muri open play umwataka wa miliyoni 160
uhembwa ibihumbi 8 aranganya ibitego n'umukino Salama pa play wafashe ifutari bana icyo narindi kuvuga muri open play aranganya ibitego n'uwo mwataka w'amafaranga na gutyo uwo mwataka afite igitego kimwe cya penalty ikindi cyo muri open play Abedi rero yatangiye urugamba rwo kubakombina bose bari abataka bashabasha muri shampiyona muri uku kwezi kwa mbere hanyuma akabakora bakabavana mu wasiringira ngo equipe ya Sport ivuye ku manota 2 ikinyuranyo hagiyemo amanota 4 bisobanuye iki shampiyona yacu iratangiye iyi ni intangiriro y'andi manota azajyamo murateganya ko yarenga ndetse akarenga aracyari make ubishingira ku kirere twatanze amahirwe inshuro imwe sari twatanze amahirwe birenze rimwe tukajya tubwira abantu ngo mwaje mukatwegera shwi nk'ejo twe twararetse ngo hasigaremo amanota 2 kugira ngo byibuza rimwe bazipasa umwanya wa mbere turi muri shampiyona nkeya dutangira umwaka w'imikino narabibabwiye ngo Rayon Sport ntabwo iri ku rwego rwo gukina shampiyona ariko mukanga kubyumva ni izihe shampiyona kuri izi ngizi zose muzi z'i Burayi aho ikipe yafashe umwanya wa mbere mu kwezi kwa 11 bikaba bigeze muri uku kwezi kwa 3 kiri ku mwanya wa mbere bizingana biragoranye ni nkeya abenshi bagiye bawufata mu kwa 12 abandi bawufashe mu kwezi kwa mbere abandi bari kugenda bosimburana mwari yo maze hafi amezi 3 n'igice mu kwezi kwa 3 kumwaka ushizira utakaza icyo mvuga ni iki rero Rayon Sport iri ku mwanya wa mbere kuva mu kwezi kwa 11 tugeze mu kwezi kwa 3 kiri ku mwanya wa mbere dufite gahunda ko kuva mu kwezi kwa 4 twararindiriye tubona nta muntu uri kudukurikira tugiye kwakserera none tugiye gufungura turbo ya engine ariko APR nayo irimo irakaza cyane ngo mu kwezi kwa 4 ngiragarukana imbaraga hatari ngo nubwo bitagenze neza ngo ayo manota igiye kuyakuramo nkuko mwize kuyakuramo cyera mwebwe hari ibintu udashobora kwigukuza ikinyabupfura igifaransa gutangaza nka wasiri ibintu udashobora kwigukuza none ubwo by'ibintu ni ingabire ivukanwa Kanizuza aravuga ngo APR yanagura ikosa rikomeye dora tuganira buri munsi ariko usize impamvu ayo magambo utajya uyafata ngo yagarure buri munsi ikosa APR yakoze ni ugutuma ku itariki ya 9 z'ukwezi kwa 11 2024 Rayon Sport yicara ku mwanya wa mbere iryo ni ryo kosa irinde tumiri ku mwanya wa kabiri nyine yigumishe ku mwanya wa kabiri ari higuma iyo utumye ifata umwanya wa mbere ntiwuvaho iyo yakoze amateka yo kuvana umuntu ku mwanya wa mbere ikagenda igatwara igikombe sezo duheruka gutwaramo igikombe nuko byagenze ariko bari bavuze ko mwicaye mu bintu bitari ibyanyu yego ariko utekereze ko babivuze ubu ngubu none batagifite n'ubushobozi bwo gukandagira mu kibuga bose hasigaye imikino 9 imikino yacyari myinshi umurego ko igikombe cyagiye hakiri imikino 9 imikino 9 ni myinshi nibyo ariko n'abareyo ni benshi n'amafaranga bafite ni menshi none so asiri ejo twabonye itanga akanyenyeri kwa kinywa kipe ya APRS abareyo urabarebera ijisho ryiza cyangwa abareyo baba yafite ubuse natanga amafaranga ahantu hari Paul Mufti menshi ubu natanga amafaranga ahantu hari Rwagacondo ntaza amafaranga ahantu hari Gospel nagasuzuguro ahubwo kuri AS Kigali idafite abo bantu ngarukanya amafaranga ikandire nayo rwose babe nk'abandi bantu AS Kigali idafite abo bantu kabisa isigaye ngendana amafaranga nibyo rwose kuri AS Kigali amafaranga haruna